Guhaye ikaze wakoze subscribe nawe utarakora subscribe, iki ni cyo gihe ngo tujye tubana mu gikombe cy'isi. Igikombe cy'isi ku mugoroba cyakomezaga, ariko ndagira ngo tuganire kuri match ebyiri. Match yahuzaga ikipe y'igihugu y'Abafaransa na Suède, ndetse na match yahuzaga ikipe y'igihugu ya Mexico na Ecuador. Reka tubanze dutangirire ku ikipe y'igihugu y'Abafaransa ndetse na Suède. Abafaransa babanjemo ikipe yabo isanzwe, nta kintu cyari cyahindutse gikomeye cyane. Babonaga ko ikipe yabo ari ya kipe imaze kumenyerana, ari ya kipe idahinduka. Abafaransa batangiye umukino bawufite, ubona ko aribo barimo bataka, bakina neza, bagerageza amahirwe ariko bagahusha baro. Ikipe y'igihugu y'Abafaransa ni ikipe nabonye ko ikomeye, ni ikipe buri muntu wese akwiye kwitega. Ntabwo ntekereza ko ari ikipe izaza ngo ikine n'Abafaransa, biragoye kuko n'Abafaransa bafite attaque nziza, bafite media nziza, ndetse bakagira na defense nziza. Sinzi niba wakurikiye iyi match ngo urebe, ni match wabonaga ko Sweden cyangwa se Suède yarushijwe ahantu hose, yaba kuva kuri defense kugera kuri mediane, ukarinda ugera kuri attaque. Wabonaga ko nta gisubizo bafite, ahubwo bari kwirwanaho ngo turebe ko tutatsindwa byinshi. Gutsindwa byo bari babizi ko bari buze gutsindwa, ariko bakavuga ati reka turebe ko tutari buze gutsindwa byinshi. Abafaransa bagerageje amahirwe menshi, ariko bakagenda bahuje ibitego. Ku munota wa 45 Kylian Mbappé nibwo yafashe icyemezo cyo kuvuga ati reka noneho ntangire gukinira muri box. Akina muri box, acenga uwa mbere, acenga uwa kabiri, yubura amaso, atsinze igitego gifungura match. Half time yarangiye ari igitego 1-1, ubona ko ikipe y'igihugu y'Abafaransa igifite inyota yo gutsinda ibitego byinshi. Bakigeruka mu mukino mu gice cya kabiri, ikipe y'igihugu y'Abafaransa yatatse Désiré Doué ku munota wa 52, batsinze igitego cya kabiri. Ubona ko ari Abafaransa bafite umupira mwiza. Abafaransa bari guhererekanya baro, nta byo gushota, kugeza bageze imbere y'izamu bagatsinda igitego. Ku munota wa 75 Abafaransa baje gutsinda igitego cya gatatu, cyatsinzwe na Kylian Mbappé kuri passe yarahawe na Olise. Ndagira ngo mbere yuko dukomeza tubanze tuganire kuri uyu musore bita Olise. Uyu musore mwamubonye ute? Akubita amaganiki, ariko agakubita poto. Yatanze assist ebyiri muri iyi match. Assist babonaga ko ari assist nziza, byahise bimugira top assist muri iki gikombe cy'isi. Yujuje assist 5, ahita aba mbere umaze gutanga assist nyinshi muri iki gikombe cy'isi. Ni umusore w'umuhanga umaze kwerekana ko uyu mwaka ari umukinnyi uri world class. Ntago bisubirwamo cyangwa se ngo tube twabitindaho. Gufata match nk'iyi ugatangamo assist ebyiri, kandi assist yatanze ntago ari za assist uvuga ati iyi nanjye nahitanga wapi. Yacungaga abakinnyi ba Suède, agacisha baro yabo mo hagati, baro igahita igera ku mukinnyi yapanze kuyihuka. Ukabona ko ari ibintu yari yateguye, ukabona ko ari umuntu ukoresha IQ iri hejuru, kuko ntago umukinnyi gupfa kubona undi mugenzi we atari demarika biba byoroshye. Ariko we yamenyaga ngo iyi baro ninyifata ndahita nyihande, nawe ahita depoza mu izamu. Kylian Mbappé nawe kumuha baro agahita depoza mu izamu, ntago byo ari ibintu bimugora, ni ibintu bimworohera. Kylian Mbappé yaje gutsinda ibitego 2, ahita yuzuza nawe ibitego 6. Ubu niwe top scorer, we na Lionel Messi bayoboye igikombe cy'isi. Kylian Mbappé ari gucuduhiga mu gikombe cy'isi, ari gukora amateka atazigera yibagiranwa, kuko ubu Kylian Mbappé arabura igitego kimwe ngo abe all time top scorer mu gikombe cy'isi. Se murabona bino bintu bizashoboka? Murabona Kylian Mbappé azatsinda icyo gitego akaba all time top scorer? Ese wowe urabona Abafaransa ubaha ayahe mahirwe? Abafaransa urabona bazegukana igikombe cyangwa
ntabwo bazegukana igikombe. Gusa umukino nabonye bari gukina, umukino mwiza, ni umukino ugoye kuba indi kipe yaza ngo iwinjiremo ngo ibamenase ku buryo ibona uburyo ikina, ni ibintu bigoye cyane. Ikipe y'igihugu ya Faransa ifite abakinnyi beza, kandi noneho ikintu gitangaje, buri mwaka cyangwa se buri mwaka baba bafite talent nshyashya. Murabizi mu gikombe cy'isi cyashize hari harimo Pogba muri Mediane, ariko Mediane ubu nta Pogba dufite. Hari harimo N'Golo Kante yari ari kuri bench mwabonye, ariko nawe ntabwo hari. Attaque Olise ntiyari ahari, ntabwo Dembele yari ahari, harimo Olivier Giroud, ariko uri kubona ko ikipe y'igihugu y'Abafaransa ivuka buri munsi, kandi ikavukana tara ziri karifiye, ikavukana tara zuzuye. Ntabwo ari ya kipe ijya igira ubwoba bwo kuvuga ngo twe tuzabura abakinnyi ngo imere nk'Abadage cyangwa se imere nk'Abataliyani. Abafaransa niyo kipe y'igihugu ihora iri kuri top, kandi igahorana abakinnyi bameze neza. Sinzi niba mwabonye iriya attaque, uruhande rumwe ugashyiraho Doué, urundi ruhande ugashyiraho Dembele, hagati ugashyiraho Olise, imbere yabo ugashyiraho Mbappe. Ni ibintu babona ko kabisa nawe ubwawe ufite ikipe byagutera ubwoba. Biragoye ko wakinisha abo bantu ubundi ngo uze kubamenesha, biragoye kabisa. Noneho ukabona hagati harimo Tchouaméni aratuje, harimo Rabiot nawe ari gukontorora ikibuga, defense nayo imeze neza. Ukavuga ati Abafaransa batwara iki gikombe. Abafaransa nimutabitondera iki gikombe baraza kugitwara, cyangwa se baza kugera finale. Gusa sintekereza ko bageze finale bakongera kuvamo, ntibishoboka. Abafaransa bashobora kuzatwara iki gikombe. Ese wowe niyo kipe w'amahirwe? Andika muri comment. Umukino wa kabiri ni umukino wazaga Mexico na Ecuador. Mexico na Ecuador ni ikipe zo muri Amerika y'Epfo, ikipe zimenyeranye, ni ikipe zisanzwe zikina umukino w'imbaraga, ariko wabonaga ko ikipe ya Mexico iri wayo, imbere y'abafana, yagombaga gutsinda Ecuador mu buryo bworoshye, bitayigoye, bitayisabye ibintu byinshi, kuko yari imbere y'abafana, yari muri stade zabo. Ni ibintu byagombaga kuyorohera, byatumye ihita ibasha kubona itike mu buryo bworoshye. Ntabwo Ecuador twari twiteze ko iri buze gukomeza, kuko nayo yabonye itike bigoye. Niba nawe turakora subscribe, niba wagiye gukora subscribe kugira tujye tubona muri comment.